Сами нарушает, да? Şimdi artık servis sınırı var. Şimdi servis alsak kaptalında. Tamam. İnne ya. Eski mi? İnne içki. Eski? Kancha var? Ya. Vay. Определим потом. İki штук eski atılıp duruyor. Ondasını gördüm de var gelip onların. Bir öze çıkkanlardan öyle daha onu çalışıp çolpondan beri geçti. Yol taşmasın her minuta mı? Al dur. Öyle şey. Так. Чья машина у вас там не работает? Можно согреться? Бля, замерзла все. Можно посидеть? Садись. Так, жігіттер, мына Охот Союздун председателі Ананева эмесинен эки теке менен кармалды машинасы мынакей. Түнкү саат 12:30 жерде совместно эки теке инспекция менен мынакей. Мына шайлоо күнү жатпай барып мынакей информациянын негизинде келип күтүп отуруп саат канча болду? Так, Түнкү саат 1 болуп калды. 1 болуп калды. Бирден неме. Бул жерде максат кайда жүрөсүң? Так, туар экинчи службада. Так. Максат. Бери карап койчу. Так, совместно мына экетек инспекция менен Охот инспекция департамент. Эме кылла? Максат. Ne ol balam? Eşitcap Erlan. Sen al bu yerde otur. Maşinen özü aydayız. Rolduğa. Ostamır özü. Tak, bir de bunu Samet. Sen yakın, baba. Yakın otur. Boğazға. Erlan'ı kom. Arkaman ayda kaladı. Tak, кто? Boğazға мен отырайын. Мен айдайын Boğazға. Ayda, sen o aydайлар. Так, мынакей азыр роодуга. Жанына тұрып, мылтықтар жандат жақты. Мылтықтар жанында бияқта қалып жатыр. Все хорошо. О, тибеш. Давайте, қалғандарға ротурлы машинаға. Подожди. Документтер жақта аласыз. Заберем сейчас, потом. Ананский председатель болып қалды. Охот обществоның председателі. Ай, ну даете, лицензия кончился. Да. Қайдағы документ ал, бітті да. Так. Сезон охоты бүткөн. Üçöyle öyle bunlar ha? Төртті. Бирөө жырынып атат тиякта, машинада жырынып атат. Ниванын ичинде. Ким отырды менің машина? Ким о? Булардан бирөө барып отурду. Башында алып алдыңар буя. Потом разбираться. Теке беле басы. Так, мынакей мылтыктары. Болдун өзүнө. Башка жак. Жак. Ап ойма қыл. Ооба. Ерланы көң болла да қалған маға отырсын. Кеттік роды, аш жерден қалған ертеңін